Very good morning, Babu. Anda minaka Mike, anda minaka Roko. Enra Babu. Iko bakanata, banakanita banata sulundam muchuka naulu. Bata chuko na kata-kata. Oi, mangi. Bata chuka na kata-kata. Aule. Anda minaka Mike, romada chuko sona girls cha gunti si kona tawakebo. Tawakebo res. Ke sapuraki bay matanggali sa kamna. Ango Torika, Lubudi. Even na tawakebo restaurant Mike. Tawakebo restaurant sa ko Mike. Susana. Oh, vida na edana sa chico. Susana tawakebo na edana. Susana second name Tawakebo. Oh, acha ko sin kilan numa Susana restaurant. Susana sabi sa utak ni Adam, sa ni Susana sa Susuna. Susuna me. Pinabale, lebu na gel sa gunti kya. Ngona ni ko mekila mata ka na Valentine's. Oh, 14 February na? Right back. Ngori. Nangona Bimbi. Nangona bimbi nangona iko tara na bow. Iko gay bita na ero gay vani no mu. Wana. Oy ha. Gay wana no mu itaw. Isa. Gay na ero ya gay loti no na matni uto. Gay no. Ha. Na matni uto na. So na Valentine's Day ni mataka Babu. Kira usana la ko chikoy na western side. Ako sa rongo da chiko dona gone do lago mat kem do Tristan. Tristan. O ko ngona naka Satoro chiko na Bowenero. Bowenero. Asa mo na Bowenero babiti. Na Dakai chichi na Ara dakai chichi. Sim to matan dakai nda doon. So we will be going to the western side tomorrow, Babu. Kito sana lako chiko dono banua me sulema dana Valentine vanandua na ngone lewa sendona daurabo. Bap. Lolo ma $200 hempa. Ha? Chocolate. Lago matondona kate nimbiare. Kito sana tauron dona hempa worth $200. Right? Sana lako ke sana ngai sulia bana girl. Se sulia bana dona boy. Ko nga sa nominate kinadana. So korto me kita kamatagalele ni kuwa. Korto na boys and girls mana esa savara. Korto me nominate kana dai nona Valentine. Like if your name is Chope, you living in the west in Nandio in Lotoka. If your name is Chope, no Valentine or Mereia. Ko me nominate kana dai Mereia. If your name is Chope and your Valentine is Merto, like that. Merto. Sa taka chiko na Sofitel main dana rao. Ko me text ka main na ngo Chope ya dai ngo Valentine o Mereia. Ko o Merto ko daga chiko mai Sofitel main dana rao and gaimbita main dona love message. On no mutambe ka a scientist. Baleto ko e mata isarangan dingi na kalo rere binaka. Rere binaka kede melo malangi. Gaimbita e mata. Oy, sona matanggali kava. Sona matanggali bossa ba. Nango na Canada, nango may kele na telefoni bebe spoil takale bunaka. Kanya. Laylay na bossa. Levo na text. Iyo. Nakay ko mito ko na Sa singil levo chiko na dorobo me bosa manangonele me fix ta kana. Wala nga korto sa send chiko na messenger na text. Kere me kem do na toranga tobile. Me kem do sa bibina katan do na la ko biko. Tuko na manda so na kabo to na bosa ba binna. Klava kana bosa ba kuni na matanggali bosa ba ngo lewa. No mutambe ka chiko na Higgins. Baleta. Kundo da kang unsal. Balet. Nang giring-giring bita ko na mata. Kaya ko nang una ka nalusabag. Right ba gini? Yes, Ni Higgins da kan tungun sala chikor to na to gravel wa mo gitu. Right ba? Kaya kaya ko ya mo Aquila. No mo Valentine ba ko Kathy. Okay, simpe kata chiko may port na rao South Seas front desk. Ikon bita nga may bakonetang ko Aquila au nominate taka chiko nga na yada inong Valentine o Kathy. Kaya taka chiko may port na rao na South Seas front desk. Au na vetu ko nga ve Kathy ikon na nongo Rosindamu. Bapre. Niko mbulian na idoniti na sikoni. Na ngau na imbuta may kinavango. E keke veyao. Bapre. Dongo de dosa text mengo ben no Valentine no merani okay na message go o iko monongu sisi ni la kamba me non da utaumbena wele
Namayari? Sisini lekang bisa salu-salu babu. Oh, nanumayo ko ile chiko ila kemba street. Motombin la kemba street mongo. Ba prebab so bango, you are the apple of my eye. Serre. You are the apple of my eye. You are the apple of my eye. Aquila to Kathy. Daga chiko Kathy my point na raw South Seas front desk. Kathy, I just want to tell you, you are the apple of my eye. Lek kay ko ron ito gunay ko lang ko kendo mo itaw na ninja. Kendo na turang ni mo itaw. Iko lang ko kay Arti. You are the roti of my tarkari. Wala ka, you are the Arti. Arti. Kinakaya na Arti o Pretty o Angie. Angie, I love you so much. Why? Because you are the roti of my tarkari. Gaya ko na may bango Angie. What tarkari? Kung ko buliangan doon matarkari. Kari pa dito, kari bengani. Actually. Iyo Valentine's mataka. Valentine's ni mataka kito nang ulit ko ni NSS bakara. Beke mo ni na girls, kemo ni na boys ni taka tu na be hotel may ponte na raw. Benga na be hotel man NSS bakara may singa toka ngole me bangalo toka kay nandi ni mataka na magachiko ento na Valentine's na selki solichiko ni buana na hempa. Ronan raw nandolo na kenisao. Otia na Molly Serenades led by Rocco. Molly Serenades VTFM Molly Serenades nangailangan atin doon na sere nindon mo vehicle. Waka na message mo Go nan drakini vendo mon. Iyo dina. Nan drakini velo man. Gori. Play mata ka man nung usuran gore nung rosin taulo mani. Play ka nung usuran gore. Ara sola sere na mata. Binabali mo may keli na nanumi may keli na badin nanumi nangon sotabi Maria. Aw nangon nan sota nanumi nangon sotabi Miss Babu. Kung kailan na story kasi. Ngoro mateningon na sotabi Mrs. Babu kina. O Mr. Babu. Only kambata sana na bunin niyo. Kaya ko sotabi ko maybe from the Allen of Tabiuni. Yan ko Tabiuni. Yan the Garden Island of Fiji. Yan ang mga roso takit. Yan ang rere tondo e pura better than nailangamba. Iko salah ko ni sa ready. Ready ko sa mani. Ready ko Kaya Billy Newton na rin kunibun niyo matabiyon. Ang imango iya. Hindi ko kiro na nguno niyo tok. Ang gay kamba. Wala ka na kamba niyo. Matining ono miyo kamba tabunin niyo. Kabango sisimay. Drakusi kede nungo hore-hore. Vitalia. Ang gay tarawango na niyo. Ang gay wango. Ang gay sinkla na evan. Ang gay kaitsingo. Lewango. Ang gay bureo niya wango. Sinimber doon nakakailo ko. Tara na kaindiyan mo. Babu Valmeme, now releasing in Mataka. Veto con i Borco. The future is exciting. Ni sige matini ngono meredi ko kino Mrs. Babu. Abang ang ko Mrs. Babu binon ta ayo. Rasa matara buengo. Kenapa lebih anak matiin ngono kiro Valentine buat punung Valentine. Bisa muri wabuk.